Ke haudimedisa ngwaneso ka lebitso le matla la Morena rona Jesu Kriste. Ke tswela pele ka thuto ya mareka. Re ntse re ithuta ka mareka. Thuto ya ka jeko lena ke ya 20 eo ke etsang. Ka jeko lena re tlo bua ka hore Jesu o hlwekisa sebaka sa tempele. Ke kopa ho emamela ka hloko hobane ke re o hlwekisa sebaka sa tempele. Taba ena re fumana ho mareka kgaolo ya 15 temana 15 isa temana 19. O soka e sheba he ho Mateu kgaolo ya 21 temana 12 ho isa temana 13. Lo Luka kgaolo ya 19 temana 45 le temana 46. Lo Yohanne kgaolo ya 2 temana 14 ho isa temana 22. E leng hore taba ena ya ho hlwekiswa ha sebaka sa tempele e bolelwa ke baefangkgedi bona ba bona ba le jwalo. Ngwaneso ya ratehang, sebaka seo tempele e neng e le ho sona se ne se le seholo. E ne ka ba diakere tse ka bang 30 ka boholo. Sena seo Jesu a se entseng se ne se ka hara tempele. E ne se ka hara tempele ka yona. Sena se utlwang hore Jesu o hlwekisa ha se hare ka ntle ka hara ho tempele ka yona, empa ke ka hara sebaka sona sena sa tempele. E ne le lebaleng le leholo la tempele moo ho ne ho dumellwa le baditjhaba hore ba ka ba teng ka moo. Sebaka seo ho banahetse Bajuda ba ratile hore ba se sebedisetse thekiso le ho tjhentjha ditjhelete ka ha batho jwale ba ne ba ntse ba rwalellana ho tla fihla Jerusalema moketeng wa Paseka. Tse neng di etsahala mono, taba pele ke hore ho ne ho rekwa le ho rekisa. Batho bana ba reka le ho rekisa hona moo. Ho ne ho rekiswa kapa ho rekwa maeba, ho rekwa diphoofolo tse neng di rekisetswa batho ba neng ba tlo etsa mahlabelo a ditshiso ka tempeleng. Ke se neng se etsahala moo. Tseo di neng di rekiswa mono ka sebakeng sona seo, theko ya tsona e ne batla e phahame haholo. E ne le mokgwa oo baprista ba neng ba iketsetsa ditjhelete ka ho turisa tse rekwang moo. Ka mane ka ntle dimmarakeng tse ka ntle ka kwana ne ntse di fumaneha ka ntle mapatlelong mane ne ntse di fumaneha, empa baprista bana ba sa batle tse hlahang ka mapatlelong ka mane ka bathong ka dimmarakeng, tsona ne di fumaneha ka tsela yana e hantle. Bahloki bana le sebaka sa hore batle ka hara tempele ka mona ba tshwere dintho tseo ba tlo etsa mahlabelo ka tsona, empa jwale ba ne ba hanelwa ke baprista ba ne ba re ha re hloki tsena tse letlang ka tsona, rona re hloka tse rona re di etsang ka mona. E ne e re ha ba di rekile ka tjhelete eo ba e kgonang, ebe baprista ba di hana ka hore ha di a hlweka. Maeba a na sebediswa bakeng sa mahlabelo a ka etswang ke mafutsana. Baprista ba ne ba hana maeba a rekilweng ka ntle dimmarakeng kapa tseo batho ba tlang le tsona ho tloha mahabona. Bahoi ba tempele ka tsela ena ba ne ba etsa diphaello tse kgolo ka mafutsana a tlileng tempeleng. Ke tsona tse neng di bonwa ke Jesu hona moo. Ho no taba bobedi, ho no tjhentjhwa ditjhelete. Ka ha puso e ne le ya Roma, tjhelete e neng e sebediswa e ne le yona ya naha eo e nang le setshwantsho sa sesare. Mme jwale taba eo ya hore ho tla sebediswa setshwantsho sa ka mona ka tempeleng ka mona, ka ha Bajude ba ntse ba na le ya bona tjhelete, Bajude bana ba sa dumelle tjhelete eo hore e sebediswe mesebetsing ya Bajude.
ka ha ba ne ba ena le ya bona tjhelete. Nakong ena ho ne ho tjhentjhwa ditjhelete, bao ba kgwebo eo ba ne ba etsa diphaello tse kgolo ha motho a etla ka tjhelete e nang le setshwantsho sa sesare. Ba ne ba ntse ba e nka fela ba e reka ka tjhelete, ba ba rekisetsa ena ya bona ka tjhelete e turu ho etsa ditjhelete. Ha Jesu a fihla ka moo, a tadima, a bontshisa hantle se ntseng se etsuwa moo, a halefa haholo, a halefela Bayuda, a ba lemosa hore moo ho sebeletswang teng ke mabaleng ao baditjhaba ba nang le tokelo ka kotloloho ho sebetsa le ho sebeletswa. Tempeleng, tulo ena tempele baka seno ke seo baditjhaba ba nang le hona hore ba na le tokelo ho sebetsa mona le ho sebeletswa hona teng. A ba lemosa hore Modimo o hlokolosi haholo bakeng sa baditjhaba. Ba lokela ke tlhokomelo, ba lokela ke tsotello. Jesu o ne a halefa, a ipapisitse le se bolelwang ke Jehova Modimo ka molomo wa moprofeta Jeremia, kgaolo ya bosupa temana ya 11 moo a neng a re, ntlo ena eo lebitso la ka le bitswang ho yona, na ke lehaha la mashudu mahlong a lona na? Re fumana taba eno ho Jeremia, kgaolo ya bosupa temana ya 11 o ne a totobatsa ntlha ya hore Bajude ba senke e le bona fela ba nang le tokelo ya sebaka seo ba le bang. Ketso ena ya Jesu ile ya etsa hore jwale Bajude ba ne ba esaleng ba sokela Jesu ba bone hore jwale ho bona ba ikutlwa ka ho lekana, Jesu ba tla mmolaya. Ba ne ba ntse ba tshohile hore ha Jesu a ka tswela pele a nka thuto, a etsa thuto fela, matla a bona ka lentswe la hae fela, matla a bona a tla fela. Matla a bona kapa lentswe la bona le tla ba le sesane hang ebe ha ba sa utlwahala setjhabeng seo sa Bajude. Bana ba re Jesu a se ke ba fumana monyetla le o mokana fela, ha fela Jesu a ntse a phela setjhaba sena ha se na balatela. Ka ga lehlakong la setjhaba teng, setjhaba sona se ne se shebile se bile se tholetsa taolo eo se bonang Jesu a na le yona. Bana ba kgothatswa ke tsotello le tebele tlhokomelo eo Jesu a nang le yona ho bona, ke seo setjhaba sona se neng se bona. Bana ba bona lerato leo Jesu a ba ratang ka lona, ha a ne a kgona ho ba namolela le ho ba utlwela bohloko ho dintho tse bohloko tseo ba ntseng ba di etsuwa mona. Sepheo seo Jesu a keneng ka tshobotsi eo e ne le ho kgina ho hloka toka, ho neng ho etswa mabaleng a tempele moo ke re ho kgina ho hloka toka ho neng ho etswa ke mabaleng a wa tempele moo baetapele ba tumelo ba neng e le bona ba ka pele tabeng ena. Ntle ho mono e ne le ho fa baetapele ba tumelo sebaka sa hore ba iphumana na ba lemoha hore Jesu tsela ya tlang ka yona e fela e le tsela eo boletsweng ke baprofeta na malebana le ho kena ha Mesia na. Jesu o na batla hore ba lemoha hore taba ya ho kena ha hae ka tshobotsi ena ke bolelwang ke moprofeta Malaki ya kgaolo ya 3 temana ya 2 ho isa temana ya 6. Jwale ho tloha mothating ona ntumelle ge ke re shebeng ditemana ka temana tseo go di fumanang mona. Ha ke go bone hore ne se sa ba le haholo mona, ne bo fa tsela ya ditaba tsena ka mo di leng ka teng pele.
ha re shebe temana leshome tse mehlano a qala ho leleka ba bapatsang le ba rekang ka tempeleng ho dia ditafole tsa ba ananyang ditjhelete le ditulo tsa ba bapatsang ka maiba. Ha re shebe dintlha tsena mona, taba pele re shebe kgalefo ya Jesu. Kgalefo ya Jesu e ne e qholotsa ha bohloko ba neng ba etswa ho batho ba bang. Ba ne ho qholotswa ke bohloko bo neng bo etswa ho batho ba bang ke boetapele ba tumelo. Kgalefo ya Jesu e ne qholotswa ke bohloko bo neng bo etswa ho batho ba bang ke boetapele ba tumelo. O na sa halefa hobane e le yena ya utlwisang bohloko ka kotloloho mona. Thuto ya rona eo re fumanang mona, thuto eo re fumanang mona rona ke hore ho hlile wa lokela hore re le ba Kriste re halefe moo ho lokelang ho etsahala jwalo, mme re bonang hore dintho di teng tse sa sebetseng hantle, re tshwanetse re halefe le rona re le ba Kriste. Moapostolo Paulus ba Efese o re e kare ha le halefa le se ke la etsa sebe, letsatsi le se ke la phirimela bohale ba lona, mme le se ke la nesa diabolosi sebaka. Go ba Efese kgaolo ya 4 temana 26 ho isa temana 27. Ka mantswe a mang Jesu o ruta hore kgalefo ya lona e eme dinthong tseo le bonang ho tlatlapuwa batho teng, empa kgalefo ya lona e se ke be ya ba e fetisang, ya ba le hosane le tswantse le halefile. Taba bobedi ke itse ke bua ka dintho tse re di bonang tebaneng ena. Re buile ka kgalefo ya Jesu, hona ba ke batla ho bua ka tshebediso ya matla a Jesu. Tshebediso ya matla ke Jesu. Mona Jesu o sebeditse matla a sebediseng ne se a ho ba hatella hore o na sa ba hatelle hore ba mo mamele. Jwalo ka ha motho a le mong a ke a leleka bahwebi ba bangata ha kalokalo, na ke a ba etsa jwalo. A le mong a ba sisa kgwebo. Johane o hlile o bontsha Jesu a sebetsa ka matla, ka o shapa, ka sephadi, a sebedisa matla, a ba phahla tempeleng, a phahla le dinku le dikgomo. Ke Johane kgaolo ya 2 temana 15 temana ho isa temana 16. Mo a reng hobane a etse phafa ya maratswana, a ba phahla kaofela tempeleng le dinku le dikgomo, mme ditjhelete tsa ba anahanyang a di tsholla, a rapalatsa le ditafole, tsa bona, a ba a re ho ba bapatsang ka maiba, tlosang dintho tsena mona, mme ntlo ya ntate le se ke la etsa ntlo ya ho rekela. Ke ka mokgwa Johane yena a buang ka taba tsena, kgalefo ya Jesu tabeng ena. Ha re ya tabeng ya boraro eo re bona e hlaha mona, borena ba Jesu, the authority of Jesus. Borena ba Jesu ba fetse ba mo mamela hobane ba ne ba utlwa matla a borena ka hare ho yena, authority. Le ha ho le jwalo, ba bangata ba ntse ba sitilwe ho lemoha hore Mesia ya lebeditsweng fela e le yena eno, mme o sa le teng ka hara bona. La ntse le jwalo, le ha ho le jwalo, matla ha moya wa Modimo ona ba utlwile, mme ka matla hao moahlodi ya hlolang ka borena o utlwahetse ho teng ka hara bona, e le moahlodi ya hlolang ka borena. Taba ya 4 tse bonahalang mona, kemelo ya ba fokolang ke Jesu. Ruri bana ba neng ba qhekelleha moo e ne le baeti, ba neng ba qhekelleha moo, batho bana ba qhekellwa ke baeti le batsamai ba tlileng ho tswa hole, ba sa tsebeng tsa moo hantle, ba ruri ba
ba ne ba qhekellwa haholo ka lebaka la hobane bona ke ba tswang ka hare ka ntle ka kwana ka hore ke matswantle. Bana ba ne ba hatellwa ke baprista, ke baholo ba Bajude le lelapa la moprista e moholo Anna, mohehadi wa moprista ka moholo wa ka nako eno e leng Kayafa, le ne le di teng moo tabeng ena le etsa taba yana e. Bona ka sebele Jesu o tobisa mantswe a hae a kgalemo ho bona. Ha bile a hlokomela hore Anna moprista e moholo wa nako e fetileng le mohehadi le mokgwenyana wa hae ke bana ba tswela pele, bona a tla a isa mantswe ka kotlolo ho bona hobane ba ne ba sebedisa matla a bona hampe. O se wa makala wena mo ya mametseng thuto ena, le wena moruti se wa makala, le wena moreri kapa mmoledi. Ha jwale o ka ba bona hore taba ena ke yona e ntseng hore haholo jwale ba utlwe hore ba batla hore a Jesu a bolawe. Ke le leng la mabaka ha ba utlwa ba tobilwe ke Jesu ka ditaba tsona tseo. Jwalo ka ha le leng la mabaka kgalefo e ne le ho sireletsa ba fokolang, ke mosebetsi wa kereke. Ke mosebetsi wa kereke ho emela ba fokolang, ba senang matla, ho ema ka matla kgahlanong le ba sebedisang matla a bona hampe. Ke mosebetsi wa kereke. Ha re shebe temana le shwemo tse seletseng, o na sa dumelle motho ho feta ka tempeleng a jere phahlo. Temana ena o kana o fumana o sa tsebe na o tla re ke temana e behang jwang. O na sa dumelle motho ho feta ka tempeleng a jere phahlo. Ho tloha sethatong e ne le molao hore motho ofe kapa ofe a se fete ka tempeleng a jere phahlo. Baetapele ba tumelo ba Bajude bona ba ile ba o hatikela fela molao oo. Ho no se motho ya reng letho hobane e ne le ba baholo ba ho ka tempeleng. Fela molao e ne le bona batho ba ba utlola. Ho ne ho thwe ka mora ho tempele se ke ba fitwa, ho se ke be halaeba hona le passage tse haufinyane le nye motho a kena a tswe ka monyako wa tempele hantle. Jesu kgalemetse taba eo e sebetsang e kgaoletsang ho ya ka tempeleng, e neng e sebediswa e le kgaoletsang ho ya ka tempeleng. O la tla kgalemela taba eo. Baprista bana ba kena ka yona ile ba reng ke kgaoletsang e kenang ka tempeleng le ho ya malapeng a bona bana ba ya ka moo ka yona. Batho bohle bana ba tshwanetse hore ba tswe ka monyako wa tempele, ebe le ba yang hae jwale ba itswela teng. Bana ba tshwanetse hore bana le bona ba etse jwalo. Jesu la kgalemela taba eo. Le rona ba Kriste ba hona jwale. Thuto e re e fumanang mona ke hore sepheo sa rona ka mehla e be ho kgumamela Modimo ka boikokobetso bohle le ho mo sebeletsa ka dipelo tsa rona tse bulehileng. Re tshwanetse hore re atamele Morena Modimo ka dipelo tsa rona. Re se ke be ra etsa kgaoletsi, ra batla ntho tse kgaoletsang. Ha re tebane ya 17, ntlo ya ka e tla bitswa ntlo ya thapelo ya ditjhaba tsohle, ante lona le entse lekgaha la mashudu. Bajude ba ne ba sebedisa lebala la baditjhaba bakeng sa merero ya bona ka thoko ho morero o lebala leo le o etseditsweng. Ka mokgwa oo baditjhaba ba ne ba sekisetswa hampe lebaleng la tempele. Jesu ona kena ka lebaka leno hore a hlwekise mabaleng a tempele. Modimo o entse hore Bajude ba arolelane le baditjhaba. O ne ke Modimo a entseng jwalo hore Bajude hantle ba arolelane le baditjhaba tsebo ya hore Modimo ke mang. Modimo sepheo sa hae ka ya Israele e ne le hore baditjhaba ba tle ba tsebe Modimo ka yona. Sheba ho Isaiah
kgaolo ya 56 temana ya botshelela le ya bobedi. Bajute ba nkile mahlohonolo a tswang ho Modimo, ba sa tsebisi ba bang sena se molemo ho tswa ho Modimo. Bana ba nkile mahlohonolo a tswang ho Modimo, ba tshwanetse hore ba jwetse ba etse hore baditjhaba ba tsebe hore le bona ba hafumane mahlohonolo ao. Bakreste ba lokela ho tseba hore molemo wa Modimo ka Jesu Kriste ba lokela ho fetisetsa ho batho ba bangata ba lefatshe ba senang tsebo. Seo se tsebang ka Modimo o tshwanetse ho se fetisa batho ba bang, ba ka fetisa melemo eo ka puo, ba ka fetisa melemo eo ka diketso, mme batho ba tla sokoloha, ba sokolola morena. Ngwaneso, thuto ya rona ka jubilena ke kopa e felle hakana. Morena e hlonolofatse ka lebitso le matla la morena rona Jesu Kriste. Ke thuto ya rona ya 40 a robedi. Kgotso e be le wena. Re lebohile ngwaneso.